Sema vipange huko waeze ndio Mungu ya kidogo. Na wewe ndio wa kwanza kupeleka maneno ya watu. Sasa bakaona tu vile direct kwa mfano. Mfano ulitoa sheria hivi na hivi na hivi. Mekupo wa jamaa kule. Beni wanakataa utii sheria yako. Bweza walifikiri kile kuliko waamuke chini waabudu sanamu yako hawakuanguka mfalme. Yeah. Sheria yako ilisema kama mwenye hajatii mtamtupa mtanuru ya moto. Mfalme anasema nani wale? Mwende mwadeke. Bakae Shadraki, Meshaki na Abednego. Maneno ya pili njoo hii. Haiko kila mtu ndio mwenye anafikishaka message jinsi ulimpana. Unataka mtu mwenye unapatiaka ujumbe mesona anipeleka migeuzi. Yeah. Na haiko kila mtu mwenye ataulizaka juu yako atasemaka vizuri tu yako. Kwa mwingine mtu mwenye akisikia wanauliza juu yako anaenda direct kubibaya. Unajua habari za Siba? Biblia inasema kama kwa wakati ya mfalme Daudi. Daudi anasema hakuna mtu mwenye anabakia mkizazi ya Saulo juu mpate kumtendea mema kutokana na Jonathan alifanyaka kwangu. Jamaa mmoja jina lake Siba anatokea tunasema kuko jamaa mmoja mimi kilema. Juma najua mfalme ashatoa sheria hakuna kilema mwenye ataingiaka mkapitano. Kuliko sema kuko tu mtu mmoja jina lake Mephibosheth. Sema kuko jamaa kilema mmoja mwenye yuko kule Lodeba. Sasa wengine watu wenye watuliza tu yako wanaanza direct kusema tu madhaifu yako. Angia jirani yako siku unatangaza madhaifu yako lakini tangaza nguvu zako. Usiwe mtu wa kusema madhaifu ya wengine lakini ongea nguvu za wengine. Kuko mtu mwenye mpreza leo anaenda na madhaifu ya mingi sana lakini kesho atakuwa strong na atakuwa msaada kwako. Ndio maana usichukie mtu kutokana na jinsi uko unamuona sana. Kesho ni siri. Mtu mwenye sai hawezi. Sai ni mdhaifu. Sai hana maana lakini kesho atakuwa mtu mkubwa na atakuwa msaada. Siba akasema kwa jamaa mwewe ni kilema. Anapresente madhaifu yake. Lakini mimi napenda Mungu. Basi ameongea kupitia kinywa cha Paulo. Iko nasema mimi Mungu mwaile udhaifu ndio ninajipatia kwa utukufu. Kumbe malgré watakamata udhaifu yetu bana ipresente watu. Pale mwaile udhaifu ndio kwenye Mungu atatosha mlango ya kuinuliwa kwetu. Kwenye wengine niko natuchimbulia shimo ya maanguko yetu, pale ndio kwenye Mungu atatoa mlango ya shimo kupitia. Biblia inasema Daudi iko naimba, anasema nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa paske Mungu iko pamoja na mie. Maneno tu iwe maneno gani juu yako? Mungu amenituma nikwambie jioni ya leo usiogope. Maana katika hiyo shida iko pamoja na wewe. Hakuna jambo lisilowezekana kwake. Hakuna jambo lililogumu kwake. Yeye anaweza yote. Yeye anajua yote. Ile shida nayo inaweza ikaisha. Sema inawezekana kwa Mungu. Inawezekana kwa Mungu. Amen. Amen. Kwa Mungu inawezekana. Amen. Amen. Na tuone miujiza. Amen. Kwa wengine wapendaka tu banasikia karuza hapo zinarizika. Sasa wanakuona uko nani? Dunia, Mungu atuokoe. Ndio maana Isaya anatabiri anasema dunia ilishalewa. Iko na yumba ishapita ndani ground fisili iko nenda pasu. Mungu atusaidie sana. Amen. Maandiko yanasema kama mfalme wakati alipata zile bakameta Shadraki, Meshaki na Abednego mbele ya mfalme. Wakati wanawaleta mfalme akawaangalia. Hapo ni wapili. Akawaambia sasa binakuwa mmoja na shida na nini? Leo binakuwa aseme wakati mwingine mtasikia banapiga muziki ya aina yoyote. Muanguke chini na muabudu sabato. Sasa kumbe mfalme anagoma poto. Amegoma poto. Kumbe kile mfalme anagusia hapo iko nagusia sheria ya Mungu wako. Nani kwa Mungu? Uitikake kila siku. Ukosee watu, msitike kukosea Mungu. Ni heri ufanye kitu kenye watu watarumia, watu watakuchukia.
kuchukia, lakini Mungu anaridhika. Amen. Kuliko kupendeza watu, lakini Mungu achukia. Na mimi tumishi ni tuko wangu. Tusipendeze watu, lakini tupendeze Mungu. Mwingine madecision takamataka inalumiza watu. Inafanya watu wakuseme mbaya. Inafanya watu wakuache. Acha nikwambie, kama tu ile madecision nakamata Mungu anafurahia, baki kwa wewe. Malgré watu yote watakuwa contre wewe. Kama tu ile decision inaridhisha Mungu, kamata hiyo mikono Mungu. Omwe wakati kichwa yako. Mungu ukufie tu kule Mungu wako. Mekizuri sasa ule Mungu haizi acha ukufa. Biblia inasema Shadraka na Meshaki na Abednego, Maria alikuwa anajua relation yao na mfalme. Hawakuwa na probleme na mfalme. Hawakuwa na shida na mfalme. Wewe unasema hapa hivi, mfalme utatuia radhi, utatusamehe. Hatuwezi tukaamuka chini kuiabudu sanamu yako. Bana kataa. Mfalme sasa mnakataa. Asema ni Mungu gani mwenye anaweza waokoa kutoka mikono yangu? Kwa zingine madecision tunazenye kama pia kawaida, bado wabate chini yako Mungu tunatumikia. Kwa ngine decision tu watu waone ukubwa wa Mungu wako. Tu watu waheshimiwe Mungu wanatumikia. Kama ile decision. Shadraka Meshaki wakasema, aseme Mungu wetu tunatumikia. Iko na uwezo ya kutuokoa mikono yako mfalme. Na atatuokoa. Mimi akapanda odeo. Bakasema, na hata kama hatuokoe, si hatutaabudu sanamu yako. Mwani kwambia, unapaka watu benye wanakuwaka Mungu jumu watendea kata. Kiwango ya kawami ya imani ni ile Mungu afanye asifanye nini kwake. Anijirie asinijirie sitamtoka hapo. Baba tumeambia ukishatoka kwa Yesu mwanzo kuna kwingine kutenga. Sasa si wengine hatuna kwingine kutuneze. Maana hata niombe Mungu anipatie, hata nimuombe asinipatie mafu, atawakia Mungu na mimi nambakia tu. Ndio ifanye tupande kiwango ya imani. Imani zetu ziko wapi? Maandiko yanasema Shadraka Meshaki na Abednego, Baba sema hata ule Mungu asitutendee, shia hatutaitika kuabudu sanamu. Kama explique imahitaji krize hapa na kibali. Problemi za hapa na kibali ziko natuma unaacha ule. Problemu ya mwezi moja, ya miezi mbili inatuma unaacha imani yako. Ni vitu vya kuhuzunisha sana. Unataka wengine watu wenye Mungu anajivunia. Ndio maana ima uiwao kusema sote tunaona sawa. Mungu atusaidie tusiwe na sema ile mambo. Kwa wengine watu wenye Mungu wanaanza ukigusa mtu wangu na kutoa vitu. Ukishasoma habari za Ayubu. Mungu asema hakuna mwenye kusole jamaa kudunia ule. Mimi Mungu mimi najivunia. Mungu kanisa Mungu watu wenye Mungu anajivunia. Mvula inyeshe watakuya kuibada. Mvula isinyeshe watakuya. Majira ikuwe mbaya ikuwe mzuri, wewe watakuya abudu Mungu. Sasa mtu kama ule haiko mtu wa kujilinganisha naye. Kwa hiyo mtu mwenye anatumikia Mungu mpaka kiwango yake ya mwisho, anaitika akose, anaitika achambiwe, lakini Mungu. Anaitika akataliwe, lakini bali watu wiko. Bali watu wiko. Alifitika mwake alali njaa. Mimi afanye mchango ya makaro. Bali watu wiko. Mungu watu bali walitika wasivali. Basi uze Mungu mmeapa kuingia makaro. Sasa mtu saule kweli kutika Mungu utamkamata tu wafasiri. Si Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie na atuwezeshe. Biblia inasema kama Shadraka, Meshaki na Abednego bakasema mfalme, sanamu yako hatutaabudu. Maandiko yanasema mfalme akakadhibika, hasira ya mfalme ikawaka juu ya Shadraka, Meshaki na Abednego. Akasema mwende mwashe ile tanuru mara 7. Mtie moto iwake mara 7 kuliko gisi
Inawaka siku zingine bakachochea moto ya tanuru. Biblia inasema bakatosha Shadraka, Meshaki na Abednego kwa Mungu, bakawachia nguo za ndani, bakawafunga na sheni, bakakamata askari mwenye akawapeleka mpaka mwa ile moto. Sasa ule askari akaenda na Shadraka na Meshaki na Abednego. Biblia inasema hivi, wakati alikuwa anaenda nao, moto ikamung'uza kwanza hivi, akakufa. Baada ya askari wengi walikuwa na Shadraka, Meshaki na Abednego wakaanza kufa, na wa Shadraka, Meshaki na Abednego hawayakufa. Sasa tupime ngoza. Bwana asifiwe sana. Amen. Msaidio shimame. Bwana asifiwe sana. Tuliwazi hapo. Mimi ndio ule soda, mimi nakapeleka Shadraka, Meshaki na Abednego mmoja. Shadraka huyu na Meshaki na Abednego wiko kule. Sasa eski ndeza moto inaoka kule kwetu washa mara saba. Ndeza waleta hivi moto. Ifanye kwe ni wapeleke. Sasa kama explique moto iko kule inaniua mimi wa huku na hapa wanakufa. Tumeliwaza kwanza hapo. Wakati nilikuwa natafakari maneno, ikanirudisha mwandiko ile ya Psalm Zaburi. Maandiko yanasema Mungu atafanya malaika zake kuwa nini? Upepo. Lakini watumishi yake kuwa miali ya moto. Maana yake moto yenye ilichoma huyo askari haiko ile moto kule. Lakini moto yenye iliwachoma ni hawa watumishi. Ninaombea mtu mmoja magharibi ya leo, hata Mungu akufanye kuwa miali ya moto, na problema zilizokuwa zilizosimama zirudie kwa jina la Yesu. Yeyote mwenye atapanga mabaya juu yako, hata arudie kwa jina la Yesu. Yeyote mwenye atainuka juu kukupiga vita, achomwe kwa miali ya moto kwa jina la Yesu. Yeyote mwenye atapiga jamaa yako vita, Bwana mchome kwa jina la Yesu. Shadraka, Meshaki na Abednego ni mwali ya moto ikawanusa. Mwali kwa mimi, yoyote mwenye atapenda akuse kwa maisha yako, usikuwa na boga, juu ndio ataanza kugula. Amen. Wewe uko moto. Ile mtu tukuna tembea na assurance. Tukuna tembea na ujasiri. Hakuna pepo inaweza kuchezea hapo juu kwa mwali ya moto. Uko mwali. Biblia inasema wale washamba wakakufa. Ndio wakati walikufa nikajipoza kitu. Sasa John Shadraka na Meshaki na Abednego hawangelikimbiana. Sababu na wale wajamaa washakufa. Yes. Mimi wakaendelea mpaka moto. Mungu atusaidie sana. Muujiza yenye Mungu atafanya kwako, atatosha kila kitu, atatosha kila nafasi kwa watu wanaanza kamata wanasema ni juu yetu ndio maana mimi nimetokea. Mungu atatosha kwanza ile yote. Juu sana kutendea watu waseme haki ya Mungu hii inatoka tu kwa Mungu. Kama kwa mtu mwenye alikuwa anakusaidia, Mungu akikuinua sai, atasema ni juu ya msaada yangu ndio maana nafika pale. Usishangale watu walikuwa wanakusaidia wanakuacha. Usishangale watu walikuwa maana kwako wanakuacha. Usishangale connection zako za maana zinakatika. Elewa ya kwamba wakati kilonda inalumaka sana, maana yake inatapona. Ile shida ikisainuka, uelewa kama solution kwa pale karibu. Problemi zikishatimultiplia sana, ujue kama Mungu yuko pale na anakuyafanya. Ujue kama Mungu yuko pale na anakuyafanya. Amen. Shadraka, Meshaki na Abednego wanaingia mpaka moto. Wakati wanaingia moto, moto inachoma sheni zenye zilikuwa na mafungo. Sheni zimekatika. Banakuwa huru. Sasa waliingia mule moto, hawakuikala. Aseme bakaanza zunguruka. Biko naomba Mungu. Biko naimbia Mungu. Biko naabudu Mungu. Biko naomba Mungu. Biko naimbia Mungu. Biko naabudu Mungu. Na biko nazunguruka mule moto. Biblia inasema ile moto haikuwaunguza. Sasa kitu ya pili, yeye nataka kusikia.
moto ilikuwa makali sana. Jusqu'à ce que inalunguza shele zilikuwa na wafunga. Ni ile moto inakosa ngozi ya Shadraka. Ile moto inakosa nguo ya ndani yenye waliachia Shadraka, Meshaki na Abednego. Ile moto inachoma vingine vyote. Ile moto ilikuwa makali sana. Sasa kama explique ile moto inakuwa limite. Nikielewa kama baba yetu kila siku anazoea tuambie, wakati yote uko na karibia Mungu. Juu Mungu ni moto ulao. Bwana asifiwe. Mungu wetu ni moto ulao. Kiswahili ile moto ina ulao. Jina Bwana libarikiwe sana. Sasa wakati uko na karibia Mungu sana, tuwashe pale vile moto. Kisha hii tuitie hapa. Tukamate ile chuma tuitie hapa hivi. Mwa hizi chuma mbili yake itashofe sana. Yenye karibu na ile moto. Sasa wakati tuko na karibia Mungu, tunataka tuko na kamata hali ya Mungu. Tuko na kamata ile moto kutoka kwa Mungu. Tuko na kamata ile moto kutoka kwa Mungu. Na wakati tunakuwa moto tunashofe sana, Mungu unaanza kuonekana ndani yetu. Nikileo kama kumbe wale wakati ni Shadraka, Meshaki na Abednego walikuwa mwele tanuru ya moto. Kile Mungu alifanya, juu Mungu ni moto ulao, alikuja akakula makali ya ile moto. Ile moto ikapata uwezo juu ya vitu vingine, na ikakosa uwezo juu ya mtu mwenye anatembeaka na Mungu. Ikakosa uwezo juu ya mtu mwenye karibu ya Mungu. Acha nikwambie wewe mtu mwenye kwa hapa hivi. Kama unatembea na Mungu, watu watakuchimbulia shimo kwenye utakufia, lakini hautakufia bali. Sepe utaingia magonjwa, ile magonjwa haitakuua. Utaingia mitego ya maadui, hautazikufia ama utatoka tu. Tuko na Mungu mwenye anapita. Mwenye wako mwenye. Sasa Meshaki na Abednego mle. Mungu akaima moto makali. Vyenye viliangamiza watu wengine, havitakuangamiza wewe mwenye uko unatembea na Mungu. Vyenye viko naua watu wengine, wewe mwenye uko unatembea na Mungu, havitakuwa na uwezo juu yako. Kwenye wengine walikufia, tuko na Mungu mkubwa mwenye tumeamini. Tuko na Mungu mkubwa mwenye tunatembea naye, si hatutakufia pale. Baba yetu akatufundisha, andiko ambalo linasema kama mchimbule shimo, hakuna dalili ya mvua, hakuna mvua kunyesha, lakini maji itatokezea. Ninaona mtu mmoja analia kwa magharibi ya leo, hakuna mtu wa kumsaidia, lakini ninaona msaada ile Mungu analeta. Ninaona mtu mmoja analia kwa magharibi ya leo, hana nafasi ya kutegemea, lakini kitu mmoja anatokezea nafasi kwenye hakuna kitu, anakuya fanya. Mungu kuna uwezo wa kutia njia kwenye hakuna njia. Naona watu ambao Bwana anafungua njia juu yao hapa. Naona watu ambao Mungu anapiachekesha. Pana watu ambao Mungu anapiashangaza. Na tabiri juu ya maisha mtu mmoja. Hata Mungu akishangaza maisha yako. Hata Mungu akileta kicheko. Mungu akileta mabadiliko. Yenye vilikuwa na kutusa wewe waanze kutusa. Yenye viliua wengine wewe havitakuua. Yenye vilimaliza wengine wewe havitakumaliza. Kwa jina la Yesu. Shadraka, Meshaki na Abednego bakatoka kwenye wengine wanakufiaka. Yenye viliua wengine havitakuua. Ndio maana mzazi kutana msituasio ya mwingine alikufia, msiogope. Jua Mungu mwenye uko naye. Amen. Jua Mungu mwenye uliamini ni mkuu. Maribini nini walikufia pana kiva. Wewe na jamaa yako hamtaka. Amen. Wengine mtifu katala. Tujue Mungu mwenye tuko naye. Tujue Mungu mwenye tumeamini sana. Bwana asifiwe sana. Ujue Mungu mwenye uliamini. Biblia inasema Shadraka na Meshaki na Abednego wakatoka. Mfalme anaamka asubuhi, anakuja aseme akaangalia. Sasa angalia kuna kata pesa. Akaenda mke kwanza Mungu. Esi hatukutupa watu watatu. Ndio mfalme tulitupa watu watatu. Asa mbona? Kuna watu wengi. Avance. Na huyu wa nne anatoka wapi? Kama mwana wa mtu. Anafanana kama mwana wa Mungu Kiswahili kingine.
Sasa maandiko nasema watu wakaengi tunaona watu hivi biko mle moto, biko na tembea, biko na sherehe. Ile moto ilikuwa na choma wengine, ile moto ilikuwa na wao wengine. Mwewe biko mle biko napiga ndani dansi, biko na enjoy, biko na sherekea. Ile kazi yenye wengine waliombea hapo, lakini wako unaifanya unafaidika na unaendelea mbele na unaendelea mbele. Pale kwenye wengine waliwakulia makuta, wewe unatia kosa zako pale na vyako vinaendelea vinapita bien na vitu vyote vinakuwa vizuri. Shadraka, Meshaki na Abednego mfalme akashangaa. Akasema, Shadraka, Meshaki na Abednego, batumishi ya Mungu. Mtu mwenye anakuwa kwanza kuproklame ukubwa ya Mungu wa Shadraka na Meshaki na Abednego ni ule mfalme mwenye aliwatupa moto. Batu wenye wanatangaza ukubwa ya Mungu ni bali Biblia na kupiga vita. Bali Biblia na kusema mbaya. Mungu akitangaza ule Mungu mwenye unafuata naye. Shadraka, Meshaki na Abednego baliingia moto biko na identite moja, lakini walitoka moto biko na identite nyingine. Mimi naombea mtu mmoja magharibi ya leo, acha Mungu wa baba yangu abadilishe identite yako magharibi ya leo. Ulikuwa hapa na identite fulani, lakini mimi nakuombea Mungu wa baba yangu akuye change identite yako. Sara mwenye alikuwa anaitwa tasa, aliitwa mama. Pana mtu mwenye alitoka mchamele kwa identite mbaya, lakini kupitia wewe Mungu atashange identite. Kwa mtu mwenye yuko hapa wanampanga majina za mbaya, na kupitia wewe mimi nakuombea magharibi ya leo, kutoka hapa Mungu abadilishe identite yako. Mungu asante. Bana toka moto na identite. Shimama kwa Mungu. Unataka uone. Bana toka moto na ingine identite. Ile shimia yenye walikuchimbia utatoka ndani na ingine identite.